way too much for me ma obibia akwaba ede eba ye fidie kese yusu gama wahala dwumedie ena wani eguso a wo hwe na musomfo muni aba ekes kapane nenso minimum edi eye ehye munim se medwuma eja se dia na chese ensemu a ekotwi ekobremai ena ya bonu bede eyede eba besom eye ahwefo se de da ne da ye kan we are your number one loyal incredible channel ye wo ho ede mamo abrene abebentin se no de yetia yentina yeto na chese wo si ndudu mu ne nhwehwe eye no kra wo minitimi emfa memesum wo se de wonso betimi de wadwenkyere atu edwa na ebusuafo Ghana hanum ewo mu se yo eye freedom of speech, freedom of expression. Ubetimi aka de opese won ka bia ubetimi express wo hu in any form in any way ba eye den ya ye wo eye limit ye wo ba bia wo dra itimi ka se we de wapem enuti na court wo enuti na asem bia wo enuti na eye aposifo wo se wo mo behwe se wano kasa entia wo bi wano kasa entimi mfa eye akomabubuo bi embre wo bi wano kasa emfa wo hawa na wo ye ne bi embre eye wo man ya na atemamufo wo mo ewo wo nchen no emu na so akwakwa ye se Ghana hanom ye fa eye ensem bia totoroto ensem bia wo bia nam se wo bia timi ka ne boso nsem ti panyo akwada wo bia e kire eye na adwen efa ho won dwen sa asem a working ebetimi do hawaba ebetimi de eye amane bia ba na se ebetimi krampo ama wo bi adwen asese ebetimi ama dwenboni bi aba be hye eye wo bi etirimu na enede eye CID boss address eye resume and the comment bia wo make ye e wo ni Facebook na ebusuafo eye munim se eye abato afe ene wo na eye nimtuni abrantie a na se eye papa ne din ede eye resume wo ye obi a wono de chese eba no NDC dia wono onfa eye amanyoko no edi agro eye ade a chese wono de na koma eda wo mo esopa eye chese wonfa wo mo edi eye agro ye wo ye wo mo sympathizer sana ye beka no ewo poto kasa emu na no na ye nua be mai eteki to eye ni page so ni Facebook page so a wo de kokoto honum ese election 2020 nobody is going to court. We will settle every matter on the street. Na no na ama eye yem papa chete wono so ye CID boss ni din ede eye Isaac Ken Jebua ono ede same way ababetu ejo ye director general ede Emma criminal investigation department wono na de eye na no disem ababetu ejo na se nchemu ababetu ejo afa ensem a eye ye nua bema resume e kan ye no ehun na all responded to eye ni statement no and wo di to ejo ese obia enase yensi obia kwan se bia mane nkasa anase yensi obia kwan se emane nkyere na adwen emfa eye bibia emkoye ehun na so how a wo be wadwen asi afam how a wode won sem no baba betu edwane no na be kire se bokoko anase edinsem bi eba na say no no so di na no di sem etu edwamo man kenkan or see if someone says and does something bad he can be arrested and sent to the police. We have officers monitoring various media outlets and we proceed to pick the culprits up when they say something wrong. Our cybercrime unit has equipment to monitor and some police officers are vibrant on social media and trained to check out what people are saying or doing. People shouldn't do things to bring fear into others people's life. It is against the law of Ghana. We enen someone wodi atu edwane so no wo chemo ade akwache no o ma yete asese akwanya no de e wo honum so obi abetimi aka eye de e wo se wo kam but to the extent they say wo ka se eye 2020 election enya de say ye court na imom ye be settle every matter on the street debut every matter on the street asem senka asem dibia eni wono krampo na enye eye monten so efie krampo asem si a enye monten so enye nwurem enye dom ena abusuafo kokosi nkonya esiesensem eye fie ena wo motena si esinkonya etutu se bibia enkoso ne wano na se panyi anase obi a wani afi kakra na wo din same way to edwa does it mean say oh my Ghana for hu say basa ye de abato we e wo se ebi enkoso anase mentime ho ase de e wo se yenye krado efo ebi ana because and some are working say yen settle bibia e wo court nye settle ayenim sem empanifo e wo mu ye etitu fo wo entombe hwa ma yie
so ye din ye ebebem nanso so wo hwe eye street eso a wa ko wo de hwe se emrante wa mienu agina eye ekwan ho na ba kwa ya ade a enye ede na ya na ekoso pipe na ekọ obehu na ne se kantwe ento apai na ekoso enti settling issues on street eye ye nua be ma ye papa rezoma no kremu anase enidi mu ade na wo pache does it mean some pache say violence adane da ye de to eye donkume won ma hye be de fie so eye no kwan so a eno no anam ade ti na dane da mompe eye din ye mompe se oman mu che se asundwe ebebem because when him say wo ka keke eye agro na wodi wo ka de goba when him the third person the next person na what won change what one sem no how I no so edwen edi FIM ebia na wono no woni MPP ebia wono woni NDC or CPP or PNDC or other political parties are e wo wono na wakasa ensemwe no no so atetem say say you best settle issues e street so pandia street so there moja timi hwegu street so there bibia timi si ene me so me kobo me ho ban me so me ko pe etuo me ko pe eye nse kan na ene bibia be ko bia me so ma kire me tumi a eti oman mu no ye beka bi anaso wo man mu asunde betimi abam e wo mu se ane politics obi etimi kire na dwen obi etimi kan na so ma ye hwe ye kasa bi mu ye se kasa ye beka ye bewie no na ede eye ntokwa na ebeba kasa ye beka ye bewie ebetimi ama adwomponi aba wo bitim kasa ye beka ye bewie ebetimi ama eye enoma bi etimi adane no enu kwan se ye kan all because of say your fans your uncle best support him because of say your time and your ko bi echinti ye kan dia gidi da bi enoma bi say ye kan fan gidi enoma bi say ye company because entokwesi wo man mu am kan hu se wo de e bia wo pepa nso obegina na obi dia fio na so aye de asa wo ma wo nuanom obi nso wo ma obi nso wo nuanom wo no anye ready say wone obi aba ba ko nanso na mo nkasa ye mu ntino a generate ana say ama enkofo adwen ayeden asesam na ede entokwa ebe ko wo mayi mu na ne wo ma ye be hwere wo mu no ya akwakwa ye bibi basam ye nye ya de ye pe ye world war bia ehunu e wo man Ghana mu abato no e ya asundua abato enye ade ache say e wo say ye de ntokwa e na eye den eba eye wo mayi mu e ye kokromoti de wo pese wo ntoma no wo no e na wo beto ma na say bibi enkoye bibi enkoye anase bibi enkoye wa abato ni mu am eno ene di koko pie mu awo eye ko bible mu krampo no se bibi enkoye bibi nya ye de omo pass of penifom eye omo mu nimde ewo emramu na wo mo de wo mo ansem akwakokoto wo men na o masiesie enya de sem wo mo siesie wo mo nsem ewo monten so wo mo siesie wo mo nsem ewo dwom wo mo siesie wo mo nsem ewo chese eye street so se de eye wo kan ebi wo hono mo ma ye ndwen ye kasa no ne ye hunu se asem aye ken ebetimi de basa yaba ebetimi de agensa chaba anase ebetimi de hu ato eye obi eso ana na se ye dwen sa no ma no ye be hunu hawa ye betoto eye yense na epiem so se de eye yan papa ede atu edwa a wo kire mu ese obi wo hono ma nensam a wo mo beka wo mo ani ede akire se enkoyi a wo mo beche no wo mo hwe na wo mo enye because ye say ye freedom of speech ni ti no obi asori ana wo ka de wo pe obi asori ana wo ye de wo pe obi asori ana chese wo expressing who in any form because of him say ya man no eye the audacity ana wo privilege ne say wo timi ye de wo pe bia eye de wo pe bia na wo betimi aye no wo mem se nkai de opa nka me ya sure say wo betina ho no ba ye wa de so pe so ye minister can one so bakwa tina minister konya so nanso so enam se ye de mra ene ye adwuma mo ma ye mra no enso so enye den enda no ho adi ewo omayi mu na mpedifo apostifo ene eye mpedifo muntu mu nan so kase bia ebekọ so a enkoye de basabasa ye beba no mo hwe na mo nsi eye ano ekwa na ebiemu se kebe ya eye ye papa rezoma dodo na esre sanka wonsem we de anka wo bere den wo bere reverse no because ede eye basabasa ye ebetimi ayeden abato na se eye bibinia eno nche se kire wadwan na chese bobo wadwan efa ekire wo bia wo kire wadwan na so na wa kire ewo ekwan sonko eso a wo bia betimate ne ho ase na so wo be kire wo kwan bi so a ede violence ebe hye enkrofo mu dia ene ye mpene emasa enoma no enti because se ye kanda ne da se Ghana ye ya sundwe man mo ma sundwe no enkoso a entina eye ye mu dane timi ama ye nsusu ye timi etumpom
wo hwe eye nua bema resuma na nsemo di atudwe ya na di se wo ka eye sa ensem no ana se eye ne kwan so anu no ana se wo ne se enye ne kwan so enu no na eye CID panyin ono so na no di se mo di betudwa wo ma ye hu ne se enhyehyɛ yegu akwama bibia bisa ana basa ye entimis no obia no di simbia no wo mo take into consideration wuji di ye se effort bi wo ho mo sanfanka ho ana se de waka na no ebetimi abofo de nkyebra o Tuma GH comment section so like your videos na share follow yen our IG page at Tuma GH_ meeting at the Ekesi Kapa that's ne yebesane she the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.